Churchill i Englezi bitno su uticali na ishod građanskog rata u Jugoslaviji za vreme Drugog svjetskog rata. 70 godina je prošlo od tada. Na svaki pomen rehabilitacije generala Mihajlovića suočavamo se sa novim polemikama i starim optužbama. Sve što ste htjeli da znate o Dragoljubu Mihajloviću, njegovom odnosu prema fašistima, prema Francuzima, Rusima, Jugoslaviji, levici, saznaćemo od Ane Manojlović. Mnogi se pitaju zašto se izdajnik i saradnik okupatora odmetao u šumu i šta mu je trebalo da pušta korotnu bradu koja se nosi kad je zemlja u ropstvu i da na svojoj zastavi ispisuje zavet sloboda ili smrt. O tome da li je Draža Mihajlović bio saradnik okupatora možda je najbolje konsultovati okupatore. U ratnom dnevniku Wehrmachta Nemci precizno upisuju svako streljanje četnika, svaku odmazdu i akciju protiv njih. Postoje dokumenti koji potvrđuju da je u logoru na Banjici postojao deo rezervisan samo za Mihajlovićeve ljude. Najviše pozicionirani nemački generali, kao što je Himmler, kao što je Jodl, 42., 3., čak 44. godine, na savjetovanjima vodećih nemačkih glavešina definišu pokret Mihajlovića kao neprijateljski, čak u jednom dokumentu iz kraja 43. godine, kao glavnog neprijatelja na Balkanu. Zašto ga je okupator gonio kao zver i davao suvo zlato za glavu saradnika okupatora? I zašto je okupator streljao na hiljade izdajnika i saradnika okupatora, njegovih pristalica i vojnika? Pa teško se može reći da je Draža Mihajlović bio saradnik okupatora, jer taj isti okupator je sve ratne godine imao Dražu Mihajlovića na svojim poternicama. Njegove jedinice se permanentno razoružavaju, borbeno uništavaju i šalju u logore, bar oni koji su preživeli. Iako je Mihajlović započeo gerilsku borbu protiv okupatora i odbio da prizna kapitulaciju zemlje, četnici su tokom rata sarađivali sa Italijanima. I to je ono što ni Draža nije porekao na suđenju. Međutim, prema nekim istorijskim podacima, saradnja crnogorskih četnika sa Italijanima bila je ostvarena po instrukciji Engleza. I upravo pred progonima nemačkih specijalnih snaga Mihajlovićeve jedinice se prebacuju u italijansku zonu, čak u nekim slučajevima dobijaju italijanske šinjele, opremu da bi ih zamaskirali. Dakle, Italijani otvoreno sabotiraju. Iza toga je verovatno jedan pokušaj italijanske armije vojnog vrha da u datom trenutku obore Mussolinijev režim i da prebace Italiju na stranu saveznika, što je historiografija također verifikovala. Za dalmatinske Srbe Italijani su bili spas. To može danas zvučati eretično, može ne znam kako, ali između ustaškog noža kojim je bio za vratom i kakve takve snošljive okupacije, birate okupaciju. I to je ljudski, to je normalno. Zbog neprijateljskog stava koje je Mihajlović tokom rata imao prema Englezima, pripisuje mu se i neprijateljski stav prema saveznicima. Međutim, ispostavilo se da su mu Britanci stopirali veliki broj depeša koje je sa terena slao vladi u Londonu, pa čak i bez znanja vlade slali neka naređenja njemu. Ali nije on samo zbog toga izgubio poverenje u njih. Zvao ih je trgovcima ljudskim mesom. Kad je došao rat i kad se vidjelo da Englezi samo traže da što više gine Srba, da bi manje ginulo Engleza, da prave diverzije po cenu da za svaku šinu na pruzi Beograd-Niš bude streljano 100 Srba, a da sutradan Nemci poprave tu šinu i da pruga opet radi. On se razočarao. To što su Sovjeti podržali Narodno-oslobodilački pokret Jugoslavije i pomogli ustoličenje Tita na čelu nove Jugoslavije, to ne znači da Mihajlović nije bio rusofil. On je između dva rata čak bio i u zatvoru, jer je kao oficir javno podržao kolegu Slovenca koji je nazdravio Lenjinu i boljševicima. To je izazvalo negodovanje u kafani. Mihajlović je ustao i rekao:
ko je veći Srbin od mene, ko više voli Ruse od mene. Ja sam spreman da izađem s njim na dvoboj. Dakle, i zbog toga je dobio 30 dana zatvora. Zašto je izdajnik i saradnik okupatora spasavao 500 američkih pilota i zašto nije pobegao zajedno s okupatorom? Ili ako nije hteo s njim, zašto se nije odazvao pobednicima koji su ga zvali i odlikovali? 1942. Mihajlovića su Amerikanci proglasili vojskovođom godine, a posthumno ga američki predsjednik Truman odlikuje Legijom za zasluge. General Charles de Gaulle odlikovao ga je ratnim krstom 1943. a Mihajlović je do kraja verovao da su Francuzi iskreni prijatelji Srba. Pred pogubljenje je u ćeliji čitao Stendala na francuskom. Dragoljub Mihajlović je bio jugoslovenski oficir koji nije smeo da se izjašnjava o političkom i nacionalnom opredeljenju, ali postoje izvori koji ukazuju na to da je između dva rata simpatisao Jugoslovensku narodnu stranku. On dočekuje Drugi svjetski rat kao Jugosloven, ali ne Jugosloven koji ignoriše svoje nacionalno poreklo. 1941. godine on nema gotov program za rešavanje jugoslovenskog pitanja. Njegovi oficiri su različitih nacionalnosti koji su njemu prišli. On se trudio tokom rata da pojača legitimitet jugoslovenski i zbog stranaca i zbog, da tako kažem, kontrabatiranja komunističkog narodnooslobodilačkog pokreta. Ne postoji ni jedan istorijski pouzdan izvor niti dokument koji Mihajlovića dovodi u vezu sa bilo kojim zločinom ili naredbom za izvršenje zločina koje su činili komandanti pod njegovom komandom. Da postoji jedan dokument, on bi za ovih 70 godina, ili bar za onih 50 godina kada su jugoslovenski komunisti bili na vlasti, ušao u svaku čitanku, bio zakucan na svakoj banderi i bio krunski dokaz za streljanje Mihajlovića 1946. godine. Ja sam našao 2-3 njegove depeše da se ne prave odmazde prema civilnom stanovništvu upravo u istočnoj Bosni, upravo u oblasti Foče, gde jeste bilo velikih zločina četničkih nad muslimanima. Međutim, Mihajloviću se na dušu stavlja program njegovog savjetnika Stevana Moljevića koji se zalaže za preuređenje Jugoslavije, odnosno premeštaj stanovništva i etnička čišćenja. Draža Mihajlović 1941. godine ne pozna Moljevića. On ga upoznaje tek u izbeglištvu u Crnoj Gori 1942. godine u proleće. Taj projekat Moljevićev nikad ravnogorski pokret nije prihvatio na nekom merodavnom nivou, niti ga je sam Mihajlović potpisao, prihvatio ili propagirao. Draža Mihajlović je bio čovek čije je geslo bilo sa verom u Boga za kralja i otadžbinu, pa kako mu je onda moguće pripisati levičarske momente? On se bori za nekakvu pravdu. Pravdu u onom iskonskom smislu u kome je srpski seljak shvata pravdu. Krajem 19. veka zadrugarstvo, kolektivizam, ne kao ideološko tumačenje pravde, nego pravdu kao vrednost ljudske civilizacije, jednakost, pravdu. On se za to bori. I u tom smislu on jeste izraziti levičar. Levičar u nekom proevropskom smislu, ne levičar u boljševičkom. Centralni nacionalni komitet Skupštine u selu Ba 1944. definisao je buduću politiku i državno uređenje Jugoslavije, gde mogu da se naslute određeni levičarski momenti pokreta. Mihajlović je kao oficir definisanje politike pokreta prepustio svojim saradnicima, a među njima je bilo ozbiljnih levičara. Ako gledamo jednog Dragišu Vasića, ako gledamo jednog Živka Pavlovića i neke druge manje poznate i manje istaknute ličnosti, da uslovno negde bi mogli da kažemo jeste, bio je za promenu, jer je i on gledao korupciju Kraljevine Jugoslavije, gledao je sve probleme koji su umanjivali otpornu snagu zemlje i bio je za promene.
Proces rehabilitacije Draže Mihajlovića je u toku, a neke istorijske činjenice tek sada su dostupne i revidiraju se. Jedno je izvesno, Draža Mihajlović je bio istorijski tragična ličnost, a toga je i sam bio svestan ako je suditi po njegovom poslednjem govoru u sudnici. Sudbina je bila nemilosrdna prema meni. Kad me bacili u ovakav vihor, najteži moguć koji može jednoga čoveka snaći. Sudbina je bila nemilosrdna do kraja. Mnogo sam hteo, mnogo sam započeo. Ali vihor svetski odneo je mene i moj rad. Pošto je osuđen i streljan kao izdajnik i saradnik okupatora, zašto izdajnik i saradnik okupatora nije ostao u gradu, u toplom apartmanu, u kućnom ogrtaču i papučama i kao gospodin čovek sarađivao sa okupatorom, nego se 4 Božića potucao po pećinama boreći se s ranama, vaškama i buvama, ne silazeći ispod 1000 metara nadmorske visine slobodnih srpskih planina. Kako, zašto? Kome to nije jasno? Pa da sakrije izdaju i saradnju.